ubyutse Mm, sibyo mm, ugasanga isi yabaye edeni ni wowe mhm, uri kumwe mhm. na eme gusa mu isi namubera ko wokora iki se iminsi usa n'utumvikana na eme reka kuvuga reka ucafu reka mashi ibaza ikindi kibazo reka mbaze bazi sibyo ikindi kibazo oye reka noneho ndava mu kiganiro oye reka ntukivemo ubucafu nta bucafu nshaka reka kumva nkubaze aka kabazo wimariba karoroheje kesho nawe ndava karoroheje keshoni Mm, reka guhara ibaruwa reka karoroheje kumparibira umutima reka Eh, mashi reka nkakubaze basi twumve ko igisubizo ushobora turarya ukavuga gusubiza ubucafu turi ku meza reka numve tafa igisubizo tafa usubiza gusa sibyo abantu bavuga ngo ibi uhawucamo uyu munsi ibyo gufungura cano ikagira ibibazo bwaca ugafungura indi ikagira ibibazo bakavuga ngo wateye ibuye ahadaterwa ese ibyo bintu nihe urabyemera hadaterwa Eh? nihe hadaterwa twateye ngo babirebe Mm. so ntimukumve ko ngo like ngo I supposed to be loved to everyone ntabwo bikunda n'Imana umwana w'Imana ntiyakunzwe na bose hari indi yaje muyo ntibamwemera abanga kuganye nawe yaje mube ntibamwemera none ngende indokwe ntabwo tukiri amafuku bwerekanye ngo ntabwo niyo muguzi ngo twabaye ngasigaye aca hejuru yabo gutya okay anyway muhirwe nimukurikiza nabyo muzabyakire mushima Imana ko ndabyarira ubwoko je naritanze cyane mfite kubyarira ubwoko nkabyara tujaho abantu benshi ntabwo bayimenye ariko turaja gucelebratinga amezi 6 y'umwana uko bimeze wacu w'umuhungu Imana yaduhaye abavuga ngo indege imera gute bakifuza indege nyine kugenda mu ndege bitandukaniye he no kugendera mu modoka muri bisi bisanzwe twari bavuga indege ngo uvuge imodoka rwerekana bivuze ngo ni ukunyura mu kuzimu hari amakuru twabonye kuri social media kuraja mu Rwanda bimeze bite I'm going to enjoy my life and to relax bavuga ngo kurahunga ibibazo ibihe bibazo uhunga ibibazo aca ku ndege abahunze ibibazo baca hariya bagenda barwana n'imikingo ko ndaca mu ndege ko ndagenda kunezerwa mureka tubasuhuze bakunzi bacu mudukunda muri mu bihugu bitandukanye ku migabane itandukanye abakunzi bacu bumva ururimi dukoresha rw'ikinyamurenge abanyarwanda abarundi ndetse n'abandi bose bumva ururimi dukoresha abakunzi bacu mudukurikira mwamaze gukanda subscribe big up cyane namwe mukurikira ibikorwa byacu bya buri munsi utarakanda subscribe icyo twakubwira ni ugukanda subscribe kugira ngo inkuru zacu n'ibikorwa byacu biza bikugeraho umunsi ku wundi kandi bikugerereho ku gihe hanyuma kuri Mike muri kumwe na Nelson niwe uri ku buhanga bw'ibyuma ndi kumwe na Mwiza ibiraso byiza niwe tugiye kubana mu kiganiro cyacu ariko mu by'ukuri turakwakiriye kandi hano kuri YouTube channel yacu Itongo TV wisange hano ndatekereza ko ni mu rugo turabana kenshi ibyo ngibyo byombi tukibigiraho impungenge ariko umeze neza cyane tubwira abadukurikiye duhite twinjira mu kiganiro cyacu ku bashobora kuba batakuzi amazina ivuge bw'umuco w'ikinyamurenge ko twivuganye okay amazina yitwa Nyamwiza nkaba ndi umukobwa w'umusegege pire originale w'amase ku ikote ko birumvikana cyane ko barahumva aho hantu
baraza kubitubwira muri kanongere comment. mbasubiremo kugira ngo bahumve cyane. Ndi umukobwa w'umunyamurenge, nkaba umurara wanje ndi umusegeri uva mu nzu yo kwankanika cyangwa iy'abahakwa bo kwankanika. Nkaba ndi umwishwa w'abanyabyinshi b'abagigi bo mu nzu y'abaranga. Abagigi n'abaranga ntabwo ni iyo nzu, niba mbivuze nabi ariko ni aho ngaho. Bakaka banje bombi ni abasinzira. Ubyara data ni umushomba, ubyara mama ni umuyira. Suko ntabwo ndi umunyamurenge gutyo upanze ugororotse. Birumvikana suko. Nkaba ndi intare y'ingore yakoreraga kuri televiziyo bitaga Masimba TV show, ariko muri ino minsi ntabwo irimo irakora, yagize ibibazo bya YouTube bimaze iminsi bicicikana. Ubu ngubu nkaba ndi gukorera kuri channel yanjye nshyashya bita Intare y'Ingore Empire. Nomi, no views, nomi, no YouTube, nomi, timuhari, ndahari timuhari muri Nairobi. Twari tugize iminsi tutari muri iyi mihanda mu by'ukuri, kandi muyirimo pone urumva wagize ibibazo ntitwabona uburyo bwo kukugeraho, ariko mu by'ukuri ni ukwihangana. Igikomeye ni ukudacika intege, gukomeza ugapushinga. Urumva ko ugeze ku ya gatatu, mu by'ukuri ni ukwihangana, haba hari gusubira inyuma, ariko tujura intego ni yayindi. Wihangana cyane. Ariko uko ndeba inyuma ndabona umeze neza, ibintu bimeze bite? Cyane, I'm very fine. Meze neza, I thank God as you see. Meze neza. Yakurira ruhande ntabwo meze neza cyane kwa kwa challenge zaho, ariko mu bundi buzima busanzwe meze neza, Imana ikomeje kuturinda. Ya ndabona waka kabisa ewana. Yewe imeshi ni umukobwa mwizaga, nubwo muzamwiga mumfobya se. Ni mwiza nk'ibintu, ni mwiza iyo niyitayeho ta satani. Ndakeka hano muri no media ari bakeya woza ngo duhigara. Waruvuze ngo no you, no views, no YouTube, no kwa none nabimenye muri no minsi. Simpara ariko tamuneri zose nyamwiza. Ubangu ushaka wese kwinjiza agomba kwinjira kuri tamuneri yiwe. Abatangikizeho namwe ntimuhaye mwinjiza, mwakubisaba yindi kurerwa n'igihumbi kimwe, wakubiseho mwiza akarerwa n'ibihumbi 10. Namwe mushaka muze mwishirira. Noneho uriza habo ni igicuruzwa. Ikibazo nuko mutabishimira, ahubwo ugasanga utubeba idiot udusazi twose turi kurwana no kuzimya izina ryanje. Ntabwo wazimya icyo utakije bikunda. Ntuzimya icyo utakije. Bishatse kuvuga iki ko numva harimo amagambo asa ikindi cyo ntago ari nge wakigize cyo ukomeze uko nteye uko mvuga uko nkundwa uko nangwa. It is not about my choice. God's choice. So you can't from nowhere to fight my name. Kumva ko ari ibintu kubera ko si wowe icyo ndicyo ntago bifite uko ndi nta uruhare wabigizemo. Wayo ushaka kungira uko ushaka nawe uko siko suruhare nabigizemo. So abantu tutuse nk'abapunguza, abantu bamwe igikoma cyinshi bagabanye pressure. Ako se abantu barakwanga ibyo bintu babizi ko ari byo. Baranyanga ahubwo barankunda, niba nako tamuneri zabo ari njye uburiho iyo bashaka kurebwa. Sinzi bamburiye uburyo. You know? Okay. Mu by'ukuri iyo uno murimo tugenda tuwukora umunsi ku wundi, hari ukuntu ibintu bigenda bizamo kutumvikana, ndetse rimwe na rimwe bigasa n'ibibaye nka content. Ese kuri wowe mwiza bimaze kugeraho, wabyakiriye gute? Ubu ngubu wumva bimeze bite? Okay, ni ukuvuga ngo kano kazi nyine nizo challenge zako. Ntabwo twabona na challenge z'abatekera z'abacuruzi isombe n'inyanya tugomba guhura nyine na challenge zihwanye n'ibyo dukora. Akazi kacu niko gateye niko karemetse, uturiya twose tugomba kubamo. Ibyo byose bigomba kubamo, nicyo gituma udacika intege, ukomeza ugapushinga, ukavuga twe ubwo bimeze gutyo uyu munsi ariko ejo bizaba bimeze ukundi. Of course. Mu by'ukuri YouTube
urashobora kuyikoresha neza ikakubeshaho, urashobora kuyikoresha nabi bikashobora kuba byakwangiriza muri sosiyete. Ese wewe nta kuntu bishobora kuba byarakwangirije muri sosiyete mu by'ukuri? biki binyangiriza Urumva nk'uko wari uvuze nabonye abantu benshi babyitwaza channel zacu kugira ibibazo. It's common. Hari n'izifite 100 followers whatever zagiye zigira ibibazo. Umuntu mutari gutya amaso kandi ngo muburana kubwire ngo ni iki n'iki ngiki anytime. Ni ibintu biri bya internet bishobora kugira ibibazo somewhere. So ntabwo amenya ngo ndi umusegege, ntibamenya ngo ndiki. Nagiye mbona aba idiots benshi bari hari yango abasegege ariko ntahantu bihuriye, sibyo? So njye ntekereza ko nkanjye YouTube yanjye nayikoresheje neza mu gihe cyanjye. Hari abantu benshi nakoreye ubuvugizi, hari inkuru nyinshi kera mwakunda kuvuga amakosa yose aje akagwira abagore, ariko ubu ngubu tugereza ku balancinga the boat. To balance the boat. Uri mu bwato ugerageza kushibura yahanga kugira ngo ubwato bukomeze bube balanced. Ntujye mu ruhande rumwe ngo uruhengame, mukagenda nyine balancing ubwato. So I think my YouTube channel, I try the best to see how we can balance the boat of social media. Biraryoha, biba byiza, twentaininga abantu, tubona abakunzi, tubona abafollowers, ndakundwa kandi n'ubu ngubu ndacyakunzwe. So challenge, akazi kose kagira challenge. Ubundi uramutse ukoze ibintu utagira challenge, ubume ntacyo buri kibyo urimo ntabwo bifite agaciro. Ariko ibintu turimo bifite amafaranga, bifite izina, bifite fame, bifite ibyo bifasha, bifite icyo byongera muri sosiyete. So bigomba kugira challenge, tugomba kugira abadukunda n'abaturwanya. Abavuga ngo urabona namwe babarwanya mu ibanga hashizeho igisirimba, bakabarwanya ugasanga arebwe n'igihumbi kimwe. Uzana abanyamurenge bari ku isi yose bakurwanyije, bagaca kuri channel yawe kandi babona hari ijambo ry'Imana n'abayimbe ntibabirebe, baba bakurwanyije kuko babishyizeho ngo babirebe. So ntimukumve ko ngo like ngo I supposed to be loved to everyone. Ntabwo bikunda. N'Imana, umwana w'Imana ntiyakunzwe na bose. Hari ndiyo yaje muye ni bamwemera abanga kuganye nawe, yaje mube ntibamwemera. None ngende ndo kwemerwa n'isi yose nayo ifaterenewe n'isi yose. Abantu bavuga ngo ibi uhawucamo uyu munsi ibyo gufungura channel ikagira ibibazo, bwaca ugafungura indi ikagira ibibazo. Bakavuga ngo wateye ibuye ahadaterwa. Ese ibyo bintu urabyemera? Ni hadaterwa twateye. Sinzi, nanjye niyo makuru numva. Na makanika yararashwe, kanswe utugara turi hadaye tuboroga gusa. Ni hadaterwa nyine bakoze. Nimbwa kwihamaje. Dufite imbwa muri zino mihanda zigize fyoto. Nta nubwo platform ihari imwe ari YouTube gusa. Hari n'izindi platform. Even if I have never like I think 1 month ntabwo ndi kuri YouTube, ariko nari ndi kuri TikTok bakansanga bakajya kumva ibyo nagiye kuvuga. Ese uyu munsi YouTube iramutse ifunze, mwiza urashobora kubaho? Ubu se ku kwezi ndi gukora ntabwo ndiho, nsanze kuri takataka. Ndagira ngo usubize abantu bashobora kuba bibaza. Mfite imyaka 30. YouTube nyikoreye imyaka 2, maze imyaka 28 ndiho. Nari hehe? Ibyo ni ubwenge bwanyu. Ngiye ntago ndi babane ngo YouTube ngiragiye ngo I'm not the kind of that person. Niyo yabihane yabidahari mfite kubaho. Nupfa gusa umunsi angiye gupfa wageze, ariko sinakwicwa n'inzara ngo nuko YouTube idahari. Nzi gusuka, nzi kogosha, nzi guca inzara, nzi koza, nzi kuzisiga, nzi gukuba scrub. Utwo tuzi twose nzaburabamo akazi. Nzaburabamo basi ngo ninoze mu mutwe. Nzaburabamo amereza ngo ninsuke. Mburabamo ngo ninogoshe. Mbure nabamo ngo ninoze amaguru nkuremo imyaka y'abantu. Ko ni gitangaza. Uyu mutwe wanje wuzuye akazi. Nibi nabura akazi se waposa zantunga ashinzwe iki? Sinamubyariye umwana w'umuhungu. Azemera njye kurya umwana. Ntibikunda. Hari amakuru twabonye kuri social media kuraja mu Rwanda, bimeze bite? I'm going to enjoy my life and to relax.
bavuga ngo kurahunga ibibazo ibihe bibazo uhunga ufite ibibazo ibibazo ngo uhunga ibibazo aca ku ndege abahunze ibibazo baza baca hariya bagenda barwana n'ibikingo ko ndaca mu ndege ko ndagenda kunezerwa ni ukuvuga ngo ni iminota karansi ndaba ndi i Kigali ukawugezeyo ndengezeyo kandi ndahunga ibibazo n'akatisha tuke kugenda no kugaruka wabaye gute mvuga ibibazo ganari kwama ngendaga ngiye hari abavuga ngo kurahungiramo uhunga arahunga agapanga n'umunsi wo kugaruka ni gute wabaye ni ukutubesha ni ukutubesha ni ukubabesha niko ushobora kubabwira iki nobabwira ngo nabo nibatubeshe nk'uko nababesha itike y'indege ubu ngubu iri ku mafaranga make cyane ni ukuvuga ngo niba ari ubwo buryo babeshamo nabo nibatubeshe cyangwa bitanga indege nabo nibatubeshe ikibazo kiri hehe niba ariko bazabesha nje se mfite ikibazo mfite nabo nibatubeshe none uriyumva gute urugendo njyewe kuva hano mu Rwanda mu ndege to be honest I'm very happy very happy yewe kuva umushumba yaza mu buzima bwanjye wemenya ko buri kimwe cyahindutse nka kwa kundi babwiye Mariya ngo umwami Yesu iyo ndutwite izavamo umwana w'umuhungu kandi uzamwite Emmanuel naza azozana agakiza amatara akagurutse tangira vura munyenga kuva umwana w'umuhungu yazamo zose biri utaratibu nari nkubajije ngo se hari ubundi bigeze bigendera mu ndege cyangwa n'ibyo natangiye kwigendamo kubera ino njombe yanje personnel iyi mushumba ubona ngaho ngende mu ndege iyi nshuro ni yakanga bakazakuramo inda njya kabiri kubera umuhungu niki ushobora kubwira abantu ise yarambwiye ngo nibwo zigitangira punguze tupuresha niho ugitangira no bigitangira nimushaka kuvuga ngo uko turajaga gucelebrating amezi 6 aza amezi 6 kuri 23 igice cy'umwaka tugiye gucelebrating amezi 6 ya pose tugaruke nizuza umwaka twongere tugende tuzasiga dukatisha itike kuzasira yuje umwaka mu kwa mbere weze mu kirere nk'inyuma niyo vacation day tujaho abantu benshi ntago bayimenye ariko turaja gucelebrating amezi 6 y'umwana uko bimeze wacu umuhungu Imana yaduhaye abavuga ngo indege imera gute bifuza indege nyine kugenda mu ndege bitandukaniye he no kugendera mu modoka muri bisi bisanzwe bavuga indege ngo uvuga imodoka rwereka aravuze ngo nukunyura ku ntago tukiri amafuku rwereka niba ngo ndagendera mu kuzimu ngo twabaye ngazigaca hejuru yawe gutya okay anyway mu by'ukuri ko Imana guhari indege ni nziza n'imodoka ni nziza igihe tuzajya tuba tutameze neza mu mufuka tuzaduca mu modoka dupfa kuba gusa tugera iyo tugiye igihe ari ukuntu zababyutse yakubisemo ibintu by'imibare duce hejuru mu kirere ibintu byose Imana yabishizeho iduha ubwenge bwo kubiyobora no kubitegeka no kubigenderamo ntibikabagwe nabi ejo nagiye Bugande nagiye na Supermetro nagiye gushinga urumva twari mu byago duca muri Supermetro iratugundira yazi tugunda ubwo twicaranye itike y'indege yo kuzaja i Rwanda kunezerwa on vacation so nama mbona ko Aposo arabirana gutya ararabirana twaje tumuhedekanya habiza tumutume na shoferi ubwo nuvango hari ukuntu mu mufuka bitari meze neza especially ku bintu bidutunguye rero vacation twarayiteguriye umugabo yangatishije itike amezi menshi arashize I'm going to enjoy my life and I will be back niki kuryohera mu ndege kurenza ibindi bintu byose kugenda gusa utekereza gusa ko gusugiye kunezerwa cara ku idirishya ugafotora kwa kuboko kw'imodoka nako kw'imodoka kw'indege kaza ugufotora gutyo ukebereka abantu kuri muri Kenya Airways cyangwa Rwanda Airways ni Airways ama ni Ways ama Airways ni Ways urashobora uri mu ndege urashobora gusohora ukuboko hanze ugafotora ntibikunda uzigira gutya gusa mu idirishya gusa kereka abantu igicu biraryoshe mbyifurije abantu bose batarajyamo bazajyemo mu izina rya Yesu nanjye nuko nahoraga nsenga nkavuga ngo Mana isuku bana bazabazijamo bo baturusha ikibaho ni experience nziza n'ingaruka nzoja muri gari ya moshi nje Mombasa
Mu Rwanda hari ahantu henshi ho kuryohereza ubuzima bwawe, umuntu ufite aposo, umubyeyi ufite umushumba, uzaja kuryohereza hehe? Papa we niwe ufite gahunda, niwe ufite menu, niwe ufite gahunda porogaramu, aho azavuga ngo tuje aha njyewe nzafata inzira gusa tugende. Uzagera ku mazi se? Cyangwa we aho azanjana amenya ko azanezeza, yavuga ngo ajyane mu Giporoso, yavuga ngo ajyane aho azanjana hose, uzi kugenda ushoreye injombe zawe zibiri gutya. Aca izo bwana, we menya ko umunezero aho azanjana niho nzonezererwa, nta kibazo na kimwe mfite. So ubwo kugaruka n'ibyari kugaruka ushobora no guhindura itike y'indege ukabanza nkara ko nakurikiza poso yakuze atangiye kurya, atangiye kurya. Hari igihe Imana ingiriye ubuntu, kuko nibyo naza nsenga ngo turebe ko nogira nk'amahasha nyine, cyangwa se hakaza kandi gahungu. Umukobwa we nta wundi ngishaka, uriya arahagije. None se ushaka kumukurikiza? Yarashaje, aposo naramusiramuje arakira. Iyo ni intambwe mbere kugaragaza ko yabaye umugabo. Ava ku mabere karamwa amata, yavuye ku mata ari kuri serera nkumba. Uwo muntu ni mukuru, bosheriza mino musiga nkagenda, niwo gukurikizwa. Reka tukubaza aka kabazo nanone tugana ku musozo. Ku bw'amahirwe nimukurikiza nabyo muzabyakire mushima Imana ko ndabyarira ubwoko. Je naritanze cyane, mfite kubyarira ubwoko, nkabyara titaye. Reka tukubaze akabazo k'amatsiko. Mu by'ukuri ugize iminsi usa n'utumvikana na Aime. Reka kuvuga, reka kiteka kucafu, reka mashi ibaza ikindi kibazo. Reka mbaze bazi ikindi kibazo. Reka none ndava mu kiganiro. Oya ntukivemo, reka ubucafu. Reka kubaza aka kabazo winariba karoroheje. Kesho nawe ndava kesho, reka guhariba ruhu. Karoroheje. Reka kumparibira umutima, reka mashi. Reka nkakubaze basi twumve igisubizo. Ko turarya ukavuga ubucafu turi ku meza. Reka numve igisubizo usubiza gusa, sibyo? Igisubizo gusa nicyo dukeneye. Nta gisubizo ngo igisubizo nonse ndakubaza. Umuririmbyi umwe bita Bobi Wine yaravuze ngo ibitari n'amakuru to biwabude. Ushaka kuvuza ikigana kigusobanurira. Ubyutse, sibyo? Ugasanga isi yabaye Eden, niwe uri kumwe na Aime gusa mu isi. Namubera ko ukora iki? Namubera ko mwiza, niba hari icyo ushobora kuba ufite ku mutima kivuge, hanyuma dusoze ikiganiro. Icyo mfite ku mutima, abantu bagende badukorere subscribe ku Ntare y'Ingore Empire. Mwiza, reka tugushimire ku mwanya uduhaye. Mu by'ukuri ugire urugendo rwiza, uzagereyo. Yes of course. Kandi ibyo ugiyemo bizakunde. Yes of course. Uzaryoherwe, uzongera ugaruke, sure tubane. Senge ntazagaruka mfite tekereza n'ingaruka mfite ndikongera ikangaragura nk'ukuntu yaposo byagenze. Tuzokuba hafi. Uzomba hafi. King yarirukanse cage, uzantubamvuye uko tubanganaga. Niba noneho Sam azabasha kwihangana. Sam ntuzabasha kwihangana ibibazo byanjye. Sam ntuzabasha kwihangana n'inkurikiza poso. Nawe uzihangana. Kandi ari umuntu wampanuriye ejo bundi. Arambwira ngo abonye ko ngenda gutya, ngaruka ntari njyenyine. Ngaruka ndi kumwe n'indi. Ngo yabonye ko ngenda, ngo ndagenda, ngo kandi muri urwo rugendo naza ngenda. Nari ndi gusa mu makona gusa y'uburyohe gusa. Ariko nje kugaruka, nagenda njyenyine tugaruka turi babiri. Urumva izo nzozi, urumva ubwo buhanuzi bworoshe. Kadutegereze. Senge cyane. Senge cyane nzagaruke ndi njyenyine. Ninde muntu ushobora gushimira yumva utova mu kiganiro utamushimiye? Ndashimiye Byizigiro Gidurayi. Byizigiro Gidurayi, umuyumbe bita Byizigiro uzuvuza ipendo. Bita Byizigiro Gidurayi. Muremure cyane. Nta wundi. Uriya mugabo usarire. Byizigiro ndagukunda, ndamushimiye. Ndamushimiye. Nzamugurira irindi pendo rishasha.
reka so tugushimire muhitura mwiza ku mwanya uduhaye. Mu by'ukuri abakunzi bacu namwe twari twababwiye ngo niba utarakanda subscribe wibuke kuyikanda ku ntare y'ingore impaya kugira ngo tuzaba tubana. Ukande ku ntare y'ingore impaya kugira ngo naho ukomeze ubane na Mwiza Ibiraso Byiza. ese gituma utayise Mwiza cyangwa amase ku ikoti? ntare y'ingore impaya. Dusoza ayo magambo ni amagambo atatu, sibyo? kuvuga ngo uyahitemo wagendeye kuki n'iki wagendeye kugira ngo uhitemo? nzakikubwira wowe gusa ikintu ugomba kumenya, ndi intare y'ingore muri media ya Kenya. Ndi umwami wayo, ndi umwami wa media ya Kenya cyangwa umwamikazi wayo. ntahari ntimuhari. tugume tubane. Mwiza turagushimiye ibiganiro byacu nakagaruka dukomeze tuzabane bakunzi bacu. Mu by'ukuri turabakunda cyane, mukomeze mugire ibihe byiza, abari nijoro mugubwe neza, n'abari mu kazi akazi keza. Bye nawe utaha cyane. Thank you so much.